Akubelele mbukeli wemsakazo wakho Eswatini TV. Igama lami ngiThembinkhosi Mbuyisa. Ngibuyela nje mbukeli sehlelweni lakho Litsini Libandla. Mbukeli lehlelweni siba nabo ke bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngendzaba tenkolo. Sibuka nje ukuthi ngabe umbhalo uthini. Mina thathu bambukeli sibonge kini emakhaya babukela nesibukela khona labanye abasithatha live ku YouTube, labanye basibukela kusigujane. Siyabonga kakhulu babukeli. Siyayithola nemivo yenu emakhaya ukuthi hayi ngiyafisa sikhulume sehloko letinjene tikanjena. Ke mbukeli namhlanje ehlelweni sikhulumisa indzaba yokuhlukubeteka kwabobabe. Bese sibuka indzaba yokuhlukubeteka kwabomake nabantu besifazane. Sesike nabobabe nabo bayahlukubeteka. Asike sikhulumise nje indzaba ehlelweni sibuke kabandi ukuthi ngabe bona bobabe bahlukubeteka kanjani. Njengehlala yenda ke mbukela ngihambe ngedwana hamba nawo abantu abadzala. Ukhona Bishop Tite Zwane usuka lapha ebandla lase Growing Faith Ministries International lapha esitsheni kaLubaba. Angivusele baba. Sivusele nembukele ekhaya. Amen. Akuhambe edwana lomzala uhamba na Sakhile Shabangu. Sakhile Shabangu ke ulapha kwakha indvodza. Bakha indvodza bathi department yakhe Advocacy and Communication Coordinator. Angivusele for it. Siyavusela nje uthanda sibonge nokusi-invite namuhla. Ngiyabonga. Bayisiyabonga. Angivele ngicale ngawe kwakha indvodza. Kuthi nasikhuluma ngekwakha indvodza, sikhuluma ngani ngoba siyathi ukuthi labanenge nje abadi ukuthi kodwa kwakha indvodza mhlawumbe bagadze kubona indvodza bo. Sikhuluma ngathi kwakha indvodza. Siyabonga nje letsala. Liyachaza nje neligama sakha indvodza impela ngoba nje namake akhiwe ekhaya nendvodza nayo ufuna yakhiwe ngaphandle, yakhiwe ngumango, yakhiwe live. Sengikwakha indvodza thina siyinhlangano lecukethe kakhulu tindzaba tabo male mentoring. Siphokophele sokuthi siphile eveni lapho khona tindzaba tebulili, tindzaba lesiti-understandako, tindzaba lesitikhulumisako kakhulu futhi asifuni ukuthi nangumfana noma lijaha lisalele ngemuva kutindzaba te-development. Nawo kukhulunyiswa tindzaba tabo gender equality, kukhulunyiswa tindzaba tabo financial autonomy, kukhulunyiswa tindzaba tabo health. Ngilapho la sikhona khona lawo nje lamathathu ama-pillars ethu siyinhlangano. But kakhulu sibuke lamajaha nabobaba. Okay. Ngikhuluma nje ngemajaha nabo bobabe. Ibele. Okay. Mfundisi Bishop wami siyabonga kakhulu babe. Ngabe lapha i-society babe na isikhulisa simadoda. Ithi ikhulisa abantu laba strong. Bese kuthiwa ke indvodza babe kayikhali. Iyaqinisela noma ngabe iyanyatheleka. But kuthiwa hayi wena indvodza awukhali. Ngabe lokho babe kube namthelela muni nje empilweni generally empilweni yethu society nasebandleni baba. Angibonge impela. Lendzaba yendvodza noma ke umuntu wesilisa ngaba lijaha kube ngumuntu lomdzala yebo ukuthi indvodza iyaqinisela, indvodza ayikhali. Inawo umthelela lomnenge etintweni letinengi emkhakheni leminingi yekuphila nje kwendvodza. Ngoba indvodza ayigcina tinto letinengi itigcina ngekhatsi noma ke umuntu wesilisa tinto letinengi atigcina ngekhatsi. Laba nje bo science nabo dokotela lokunye labakushoko uma bakhuluma bakhulume ukuthi kungako lokunye imbangele ukuthi amadvodza asheshe ahambe emhlabeni. Ngaloko ukuthi tinto letinengi indvodza ayikwati ukubhubhosa ekukhulumele ngaphandle noma kunebuhlungu obungakanani indvodza ayikhali. Ukhanze ukuthi kanti emotional lengekhathi ukwati into letakwe uNkulunkulu lokukhala lokutendako ku therapeutic nako kufana nekuhleka nako kune therapy then. Into ke le ngicabanga ukuthi kufuna ukuthi sinjinje kunalento gama lesingisi lelithi paradigm. Le gama lelithi paradigm lisho ngalibekisa ngesiswati ngithi i-follow lokho lokwendwa umphakathi nasekhaya uma kukhuliswa umuntu wesilisa kuba nemthelela lokho ukuthi noma sesifundzile njobe elijale litsale eceleni kwami lisho ukuthi bona bafundisa indvodza ukuthi iphile njani emangweni. But i-follow akunandzaba ukuthi ufuna kufaka kwenda titini letinjani so long as le follow kuyinayini
wafaka lo litsanga la ekhathi kutawuphume naye manje ke lokhu ke kwenda lokho ukuthi luntshintsho emphakathini lube lincane ngoba le asikhona ukufinyelela ku paradigm nokuthi lo muntu semtshintshe ngekhathi livangeli ke lelikhona kokuthi umuntu nakemukela lona likhona kungena ngekhathi ukhanze ukuthi lo muntu so umtshintshile so uyakwati nekokuthi ngiyabekisa nakanetinkinga a consult aye kulabanye uthi uyathi nginenkinga la ngihlatshwe la emadoda lamanengi ngicabanga ukuthi kunaloyo umthelela ukukhanze ukuthi kumbe kulesinye isikhathi sebaze abantu babhekene etandla baze balimatana walimata nesithandwa sakhe lasithandwa ngalokuthi sekubhumbelene kwaba kunengi ngalokuthi kwatiwa ukuthi yena akakhali ngalo muntu uyaqhubeka uyahlukubeteka yathi vela mbukele ekhaya kuthi amadoda ayahlukubeteka but ukhanza ukuthi akakhona ukukhuluma kude lo muntu akhuluma naye ukuthi athi mina ngiyahlukubeteka kodwa Kristu uya bese uyena ukuthi sikhona ekubhoboka nasikhuluma ke impela nasikhuluma ke ngemuntu loyindvodza njengoba nithi mina ningikwakha indvodza nanimchaza ngichazela umbukele ekhaya ukuthi lo muntu uyothuka umuntu lo njani nithi lo muntu unayo indvodza sisebenza leligama lesithi ubabe loqotho so ngidawuthi mina ngeta lo loqotho la kule ndvodza sithi indvodza leqotho ngoba ungaba indvodza ngenxa yokuthi sowufika esigabeni lesithide empilweni kepha awusindvodza leqotho nangabe tento takho wativete ukuthi indvodza leqotho ngibekise na ubeka isandla sakho kulomunye awusindvodza leqotho nangabe umfana wakho ekhaya sowudalisile kepha umfana umnakekela awusindvodza leqotho nangabe ekhaya awusiyo umuntu lolekelelako in terms of ukuthi likhaya silibamba njani sinamake nalabanye ama members ala ekhaya awusindvodza leqotho so kuba indvodza ungaba indvodza ngenxa yokuthi ufike esigabeni sokuthi songetulu mhlambe kwa 25 but lokuba indvodza leqotho ngiko lesikufundzisako nalesizama ukushicilela nasithi siyinhlangano siyafundzisa la ngaphandle sinelihlelo nje lelibitwa ngokuthi ngibabe loqotho ubabe loqotho sifundzisa bobabe ukuthi nasokudalisile phela asengikadali imake buka ukuthi ngabe make umsupporta njani wena nasatetfele angakatholakala impela ngisho sekadela umfana ufuna ukuthi nakatalwa akhanze batali nababili kunamake nababe angasuyabaleka lo muntu angasuyabaleka nasibuka emacwaningo lapha ka social welfare uyakhanza ukuthi tindzaba tabo child maintenance stiletulu bobani labanga maintain bantwana kulabo babe bakuphi bababe bayatalisa emva lokwabaleka so sesibuyisa lokho ke thina ukuthi yebo kona namadvodza kepha kuze sibe madvodza laqotho kunemigomo nebibandzela lekufuna sihambe kiyo nalama responsibilities phindze ke futhi ngenhlanhla lembi eveni kunalama patriarchal constructs lesiphila kiwo njengoba sekashida umfundisi ukuthi indvodza iyivalele tintfo letiningi ngekhathi engakhona ukuthi ikhulume thina ngilesi encourage ukuthi asikhulumeni kepha kuze indvodza ikhona ukuthi ikhulume idzinga space nalamanye amadvodza latawumukela lo muntu futhi abe indvodza indvodza lekhalako solo indvodza indvodza lekhona ukuthi ifune mhlawumbe ukukhokha lokungekhathi lokwendakala solo indvodza indvodza leqotho ke indvodza letawunemukela na indvodza lekhalako bakhona ukuthi bakhulumise letimvo leti khona kusasa ngatawuthatha insambo noma bese wenda indvoleni ngiyabonga kakhulu Mpele uyachaza uMpele lapha Bishop ngiyayithanda lendlela ayichaza ngayo uchaza vele le ndodza lekufune sibe ngiko asimadoda lapha ke Bishop umhlaba wonke nje jikelele usichaze thina emadoda njengabantu abahlubetako wathiwa nje kuyahlubetwa kune gender based violence bewathi lo ukuthi kunendvodza ekhaya indvodza lehlubetako kanti nawo lamadoda somehow ayahlubeteka ungathini lapho baba awindzaba leyo vele yekutekwa ngoba indvodza seyisuke yaqhamuka iyimbi emphakathini ngoba tonke inhlangano letivelako siyajabula nje kuva le yemnakethu inhlangano tonke inhlangano letivelako tivikela make tivikela umntwana
Kucocwa tinto, kucocelwa intombatana, kude lapho kucocwa khona kuthiwe kwenziwe ema-collection, kucocelwa abafana labasetikolweni, yonke into. Ngibiyele kancane kulokukhulunywa ngumphelela eceleni kwami ukuthi emadoda kufuna abe responsible nakadalisile. Ngicabanga ukuthi kufuna singumphakathi sibiyele emuva ngobe nalenza baye kuba losi abantu abethunyalo ukhanza ukuthi abakaganani kodwa bayalala. Abakaganani kodwa bayalala, uyabona. Manje utawukhanza ukuthi ngobe lokulala kunale miphumela. Khanza ukuthi sewukhulelwe lo muntu, labantu abathandzani kodwa bayalala bobabili. Le society lesesikiyo siphila esikhatheni lesinjalo. Khanza ukuthi ke sekudaba lukhune ke ukuthi uthi manje msupporte lo muntu sekufuna isipiyele emuva njengemphakathi kufundziswane ukuthi wonke umuntu akabe responsible. Abe responsible ngemtimba wakhe, abe responsible ngema decisions laka wathathako, athi ukuthi yonke decision ne freedom yonke lekhona inema consequences. Singasho ukuthi abantu ba free, but as long as singayi understand igama lelithi freedom, because if freedom nangithi nje umntwana nami so free manje ngisho ukuthi so utawukhona kudondla, utawukhona kutimela, utawukhona kudibona. Mina njengemntali kusho ukuthi nami sengiphumulile sengiyawubuka labanye labangephansi kwakho. Ngiyabonga kakhulu Bishop. Hey ngosiyami. Mnakethu ngabe nasikhuluma ngokwakha indvodza nje. Nikuphi nini kule gender based violence awareness? Nikuphi lapho nje? Ngicela nje ngicela sengifuna ukubuyela kuna question yakho yakuqala manje ukuthi nemadoda ayahlukubeteka. Nasibuka amacwaningo ayasho amacwaningo ukuthi 1 in 3 women experience sexual violence by the time bathenisha 18. 1 in 3. Ngasemadvodzeni amacwaningo nakhona ayasho ukuthi 1 in 5 of men experience sexual violence by the time they reach the age of 18. Lokusho ukuthi nemadvodza aya experience the sexual and gender based violence. Emadvodza lamakhaya wanyalo aya experience the gender based violence. Bayabekwa tandla, bayathathiswa lamakhaya. Kukhona ne sexual violence leyendekako langaphandle. Inkinga lekhona ukuthi i-society yethu isengayakhi noma isengakhe ama spaces latawuvumela emadvodza ukuthi abuye atowupota ukuthi yathi mina engalana ngiyahlukubeteka ngoba waphuma washo njalo tawuthiwani awusasiyi indvodza. So sebayahlekwa la ngaphandle. Nasibuka nalamacwaningo, the reason why singasho ukuthi asikhona ukuthola ema results langiwo is because lamadvodza akede ato reporter. Aga reportileni emadvodza sekaphila within an ideal masculine construct that has been placed by a patriarchy to say a man is a man if you do A, B, C, and D. A man is a man if you do not cry. And once you cry and report ukuthi nangumfati wami lana noma nangihlalisana naye so uyangibeka sandla awusasiyi indvodza. So lesikuzamako sengena kule question yakho yesithuko ukuthi sikuphi thine la. Now buka inhlangano letikhona like even la Kangwane. Kunema women's rights organizations that have been doing an amazing work in terms of kupusha livangelo ukuthi bomake nabo sisi abawade malungelo abo nangemitimba yabo futhi. Siyinhlangano ke thine sesibambe on the other end of the spectrum. Sesibuka ngala kulamadvodza because emadvodza kuba-2. Emadvodza vele liciniso ukuthi we are the largest perpetrators of gender-based violence. Ngithi lele senda le gender-based violence. At the same time, there's also a percentage of men that experience le gender-based violence. Lasikhona ke thina ukuthi 1 sifundzise emadvodza ukuthi yebo wona sekuvakele ukuthi siye sithi nje thina akusiko ukuthi indvodza iyinkinga. Indvodza inenkinga. Funa sicale lapho. Indvodza inenkinga. Inkinga le yini? Ukuthi kunetindzaba tabo toxic masculinities lesiphila kiyo ukuthi thina mina ngindvodza ngenxa yokuthi nganako. Angithi phindze futhi ke kunebena letimvodo ukuthi indvodza ekhali. Lama ideal masculine constructs lawo ngiko lesingena kiwo thina. Sitawufundisa ukuthi cha noma ngabe lokho soyakwenda solo indvodza. Nasibuka ekhaya ukuthi angithi ipatriarchy ithi kunenhloko yelikhaya bese kuba namakhe. By virtue of ukuthi kube nale step isilesi. Uyukhanze ukuthi ngisho nesikhathi sema decisions la ekhaya babe utshela make nebantwana ukuthi senda nawo. Unfortunately lokho bese kuthini bese kuthi
Lomunye so tawukhanza lona sekayi subservient and lona so dominant element khona la ekhaya bese kungena letindzaba double chief. Losiyami ngiyabonga kakhulu my brother, ngiyabonga kakhulu. Embukeli ngiyakholwa lapha ekhaya uyativela ukuthi kwakhaya indodza onomsebenzi omkhulu kangakanani emadodzeni. Ngiyakholwa nokuthi batawufika nakuwe emangweni wakini. Siyabuya ke Mbuyisa siya khona Titolo. Sahlelwe nimbukeli Litsini Libandla, ngiyabamukela kuthenga kule msakazo wakho Eswatini TV. Sikhuluma nje mbukeli indzaba yokuhlukumezeka kwabobabe noma kwemadoda. Siyayibuka nje mbukeli nebantu abadzala lapha siyathanda ke mbukeli lapha ekhaya ukuthi nawe nje ilobole lendzaba. Kungenteka nawe ukwahlukumezeka ndlela thiteni. Wangabiki ngokusaba ukuthi batakuhleka noma tathi yawusindodza indodza ekhaya. Embukeli ke ngihamba na bishop lapha Thithi wakazwane so lapha ebandleni lase Growing Faith Ministries International lapha esitsheni kalobamba hamba kwemzala uhamba na Sakhile Shabangu usuka lapha kwakwakha indvodza ehlangathela ka Advocacy and Communication Coordination besibekhuluma bishop lapha mfowethu Shabangu akhuluma ngayo lendzaba le kwakha indvodza kuthi bona vele madoda bayawakha ngathi indodza ikhale ungathiwa indodza ikhale ngabe lapha babe nanisebandleni nje lapha eGrowing Faith nimbona njani ukuthi ke nangibabe so ungathi so uyahlukumezeka ikhona indlela ukubona ukuthi ungathi uyahlukumezeka babezibani indlela tekubonakala ukuthi uyahlukumezeka. Manje nje kumbe kune tinchwanyana lengicabanga ukuthi tisalele emuva njobe sithi lapha kule program yethu Litsini Libandla. Ya manje uthi nithathinse indzaba lebalekile umbele eceleni kwami ukuthi indzaba yokuthi babe inhloko. I want us also to just revisit that ngoba kude step is njobe unenhloko nje umpela kude step is lesikhona inhloko is a position kufana nasemsebenzini emsebenzini ngeke sibe silingane sonke vele kufuna ukuthi kube nabo manager kube nabo bani kuze lo msebenzi utohamba ucoordinate kahle lokho ukuthi babe inhloko akusiyo into lengathi kumbe isiphoqo vele babe ngekwaNkulunkulu uba inhloko ekhaya ngobe khona umuntu lokufuna ukuthi akhombe idirection yekhaya ukhona umuntu lokufuna ukuthi ekugcineni kufana noma nisemhlanganweni shemen ubese so uyavuta nangabe kusothi solo kulingwa bese uyavota shemen ukuthi okay nyalo lenqola seyitawubhekane manje ke ngicela lokho ukuthi lokho sikulungise ngoba uma sikhuluma on behalf of the church ngicabanga ukuthi the authority should be the Bible and if the authority is the Bible then now ngeke sikubalekele ukuthi sithi bobabe ngeke basabathi inhloko bobabe uyinhloko babe but ke ikhona lendlela yokuthi ngoba esontweni asilingani sonke kune youth kube nemantombazana difundvo leto letendiwako kune youth nje kune majaha kune mantombazana tinkonzo tabo bese kuba nema couples lapha ke kuma couples lapho khona tinkonzo talabathandzanako ngilapho sifike sititsikitse khona sititsikitse financially ngobe kukhona lokunye kuhlukubeteka kwaba kukhanze ukuthi uma ke sebasebenta manje kukhanze ukuthi lo ma kuyasebenza unemali le mali yakhe la ekhaya uyayicontrol ukhanze ukuthi so control lekhaya ukhanze ukuthi babe so uyakhanza kwathi ngidriver wamakhe udrivelela makhe uyabona kanti indodza wayemuka lebu masculine wayemuka logo that is why sinema issues lamane ngoba lendodza le igcine seyide ivoice ekhaya kanti la ekhaya kuna bantwana make uyafundzisa babe kufuna ukuthi vele awuphinza ushiqilele nemithetho kubantwana sinenkinga nyalo yekokuthi angithi bantwana basabekwa sandla
Sinenkinga nyalo ukuthi sibona leti inkinga letiningi letikhona naseven leto tinkinga leto lokunye lokuthi bangako ukuthi asakhona kubekhuda le mangweni wakithi nje bathi hayi hambani niyokhuluma nebantwana but ukuthi awukhuluma uthini nemntwana nangabe kusho ukuthi kude into la kangayesaba na letamethusa ukuthi mfana wami ngakubona ujoinele la qembulela ndakwethusa khona lokudakwehlela mfana wami so leto tinshwanyana leto tenda lokho ukuthi lamadodza abe ne limitation to control the homes because likhaya ngeke silicontrol kanye kanye noma ngakuthiwa democratic but ngeke sicontrol kanye kanye. That is why nemave lane democracy kugcina kunabo president lo president lo uyakhethela lasebenza na so ngeke sikubalekele ekhaya ukuthi abe khona president abe khona deputy wala ngeke sikubalekele in order for the administration of the home nale khalibe ne vision is khona ku achieve ama goals nale khaya fanele lokho kube khona siyabona ke leto timba ukuthi ayo babe indlela la gijima ngayo emva kwamake sesiyabona ukuthi hayi kuyawuba ngathi kuyawuba nenkinga. Ngiyabonga kakhulu Bishop bukele Bishop yativela ukuthi ukhuluma sewukhulile Bishop lekhuluma ngato so tibonile emangweni watibona futhi nasekhaya sesiyabonga kakhulu babe ngabe lapha impela inhlangano yenu nisoko yasungulwa manje balotshasungulwa nini bathola wayasungula ngabe vele madoda ayithatha njani ayithakasela yini futhi ayemukela yini lenhlangano. No cha siyabonga njalo Litsala. Lesekubonako kuleti inhlangothi tethu letihlukahlukene ngoba ngishito ukuthi sinale financial pillar yethu sinale health pillar bese kunayile ngingathi ngiyithanza kakhulu le social responsibility ngoba ngiyo lekhulumisa kakhulu tindzaba tebulili for instance tindzaba ukuthi siniketana njani emathuba lalinganako etigabeni tekushaya umthetho nje for instance in the home in the whole society overall. Lesekubonile ukuthi ikhona resistance from bobabe because ufuna sikhumbule ukuthi lama patriarchal constructs esikhuluma ngawo asocialize wakubobabe basadalwa nabo bathatha kubobabe emkhulu bathatha bahamba nabo kodwa ke nasibona namuhla letindzaba tabo gender based violence lendlela letihamba ngayo lendlela letinyuka ngayo ngiyacabangana namuhla khona lo potawo ukuthi sebamshayile nakusasuda usukhanza ukuthi kutawuphuma ephepheni inkomba le ukuthi tindzaba te gender inequality tindzaba letibambe tonke nayo gender based violence suicides among men who are twice as likely to commit suicide than women eveni namhlaba wonke livela kangwane kuthiwa namuhla siwes4 noma siwes3 with the highest suicide mortality rates worldwide. Uyabona siyatibulala bobani abatibulala kakhulu bobabe lengizama ukusho kepana ukuthi as much as ikhona le resistance siyababona bobabe lasemacala baba ama male champions of ama issues of gender equality asisayiboni lento as info yabomake labahamba eveni la kangwane bahamba baye Beijing babuya sebeta netingo letinjeyana but sesiyibuka ukuthi info yethu sonke letawusita ukuthi nakusasa sikhona ukuphila ema groups ethu ahlukene kabili kunemajaha nabobabe ngisho ukuthi from my own analysis bobabe isasekhona le resistance emajaha sekayaqala ayayithatha ayincorporate into their daily lives ngiko sesibona ukuthi ngisho sibane workshop yababe lokucothu noma sibane workshop ye gender based violence for instance sekayeda lamajaha atawulalela ukuthi kuthiwani lapha ngoba leti imfundiso lesita nato akusito timfundiso lesithi funa ti-clash ne-culture timfundiso lefuna tithi asithi take stock of what has been happening in terms of tindzaba tebulili nema-gender roles ekhaya sibuka ukuthi tisithethe tasifixaphi bese mva kwaloko sithatha nanke ma-concepts nanka akusiwo lamasha but ma-concepts lasebenziswa ngisho namave langekukhashane sinanayi-Rwanda nje for instance nasibuka tindzaba tabomake mhlawumbeni noma kuniketana ema-platforms alinganako etigabeni tekushaya umthetho. I-Rwanda nyalo ishaye i-world record yabo ya 2016 if I'm not mistaken of women leaders labakhona in decision making positions. Siyalibona live lithuthukile netindzaba tabo gender based violence siyabona tiyacala tiyehla ngoba le conversation ithi asisuse lama toxic umfundisi nje ukhulume ngama masculinities
Masculinities liqiniso lithi kunema toxic masculinities nema masculinities la healthy. Angithi thina ke lesifika sikwende lapho sithi bekunene asibuke lokho ukuthi kunala toxic kunema masculinities la healthy. Asisuse ama toxic masculinities sichubeke nema masculinities la ngiyo. Ekhaya indvodza lecotho funa kube indvodza lekhona ukuthi nangabe iyabona ukuthi nangimake njengoba ngishite ecala ukuthi ikhathi seshintshile mfundisi nangimake uyaphuma ekuseni emsebenzini nami ngiyaphuma ngemsebenzini sengiyabuya mina ecala kune teacher mhlambe noma kunekudla lokuthenga ukuthi kuphekwe banifana nabo basesebancane ukuthi bangapheka babe phela akakhona ukuthi ahamba afika pheke namake nakafika athi sokuphekiwe angene naye ageze kuhlala umndeni wonke ujabulile nababuyalekelela so kulethe indzaba lento lezama ukufaka and le response from bobabe isekhona kephana siyacela ukuthi lisonto lesibambise ngiyabonga kakhulu mnaketho ngiyakuva lokuthi sawungena emoyeni ngetakho vele uyathanda futhi uyakucha mfundisi ngenxa isikhathi ngiyafisa ukuthi nje sishaye enyalo sithi nje ukuthi kuphuthumisa kuba sikhathi sethu siyashaya lapha mfundisi nambabe uyahlubeteka usasondela ubika ubani nawo sasihlubeteke umuntu omtsala ubani umlaya kuye afika athi hey yathi nawo uyimile ekhaya ngiyahlubeteka ebandleni kuye kube ukuthi njengemakomiti nato tonke tintfo letikhona ama-elders depending kokuthi lelo hlelo lolo tindzaba tekwemukela tinkinga tebantfu tihamba kanjani kunebeluleke ema-counselors so it depends ukuthi what nature of a place vele ile forum yekukhulumisana ebandleni yinengakhulu ngeke siyilimite ukuthi nangabe uhlubeteke ebandleni hamba kumfundisi ngendeka ukuthi ngiyabekisa kunalenye i-couple noma ke i-family lo yedayele lecinile enkosini uyahlukubeteka ungibaba uyakhona ukuthi babe sibanibani uyathi mina lapha kami sekunenkinga lenje asifuni lokho ukuthi sikwende kuze kube line njengasesibhedlela sifuna ukuthi sonke la ibandleni sikhone ukukhulumisana bhobokelana kunekho ukuthi kufanele ukuthi size siyongena eminyangweni lothidene but ke lokunye lengiqabanga ukuthi kubalekile ngikona lo lokuthinthwa umnakethu ngishito la ngathi kune paradigm le socialization yethu ukuthi sikhule njani sakhuliswa kanjani ngiko lokunye vele lokusetha uthatha silici ukuthi letinye tintfo letiningi letitinguquko noma setifikile ukuthi sithi embrace ngetandla totimbili njenge ukuthi nje njoba bekisa ukuthi nangibabe simkhanza sogeza teacher because the socialization yethu vele isitshela ukuthi hawu ugeza teacher uyawasha uyaayina uyapheka le socialization yethu le society lesiphila nayo isene resistance kuloko but ke kulabo lasebefike kuleso sigaba leso kwashena nasekunanjani siyajabulela lokho ukuthi kube khona lokho kubambisana but ke lokunye lokubese sekuba inkinga imishado leminingi inyalo ayisakhona kuma mfundisi ngicela ukuvala babe ngenxa yesikhathi ngawubuya kuwe sokuvalelisa ngiyacela my brother usho amagama akho egcina nekusho nje ukuthi kungabe vele ninenhlangano emadoda ayabika yini ayeda into obika kini ukuthi yathi ngiyahlubeteka bese amagama akho ebhalisa babe 30 seconds abe 5 seconds njalo kusahleka no ayapote madoda okay ukuthi la emakhaya khona timbo letendeka labo and acela lusito ukuthi angaya bayapota futhi emadoda ngendzaba tabo mental health ukuthi yathi athwele matamatima acela lusito nalapho so leminyango yethu ivulekile angachubeka madoda ashayele 2404 2265 ehhovisi eMbabane sitawusita la sikhona kusita khona sikhona ukuthi si refer khona but siya create le demand ukuthi bobabe labathenga ukuthi bapote into lengabaphathi kahle abete kithi sitokhona ukuthi sende indlela yokuthi kuhambe kugcine kushintshile
ngoba impilo yendvodza imcoka njengempilo yamake. Naye futhi leyo ndvodza beyidikhanza ukuthi ishaya make ekhaya ayishayele sitolikhulumisa letindzaba intshele ukuthi yona ishaya sitosusa lomkhuhlane sitobona ukuthi siphilisane kahle ngalawo magama cha siyabonga. Ngiyabonga Bishop wami, ngiyacela usho amagama akhe aqina babe kwekhuta nje abantu abahlebetenako emakhaya luleka amadoda bese uyabalelisa lapho. Singathe madoda mina ngekubuka kwami siyabonga ukuthi nje emphakathini kube nemadoda ngoba indoda lisoja, indoda ngumuntu lokufanele ukuthi akhusele likhaya alivikele. Akusiye umuntu lokufanele ukuthi bemyena lohlubeta likhaya. Ngiyena lokufanele uvikele abantwana, ngiyena lokufanele ukuthi avikele umkakhe, ngiyena lokufanele ukuthi nje nakakhona ekhaya everybody must feel safe. Singasho ke ukuthi madoda ibambeni nivikele umango, nivikele emakhaya, nivikele abantwana egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Ngosiyami ngibukele yathi vela lapho ekhaya kuthiwe madoda akavuke atibambe aqine ube soja la kunendoda emangweni kusho ukuthi hayi suka siphephile. Siyabonga kakhulu abantu abadala nje ukuthi bebangasipha lesikhathi sabo siyathi bahlale ababhizi Bishop. Siyabonga kakhulu ngakwana Shabangu, siyabonga kakhulu nje siyakhola ukuthi babukele basihlakele emakhaya. Mbukele inombolo khona ngabona ukuthi wakho ungaqhubeka usibhalele ehlelweni lethu. Ngale kwaloko siyabonga kakhulu kusibukela mbukeli lapho la khona buya uhlelo landzela usathu ngakho Eswatini TV sikuwo samaswati usale kahle.